ассалому алайкум дӯстон, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам. Имрӯз 22 феврали 2026 сол навори хонаҳои арзонтарин бачаҳо азиз навор кардем, тамошо кунем. Нарх нав аз 75000 сомон сар мешавад. 75000, 100000, 200000, 115000. хулоса ки ҳаме хонаҳое ки мақсад навор кардем ки зуррасти мардум боша. Ба ҳам хотир навор кардем хулоса. баъдан дӯстон барои реклама WhatsApp мегзорам. Шояд хона, замин, мошин, квартира, аппарат, офис, компания чизе ки мақсад барои фурӯш дорен дар ҳамин WhatsApp роӣ кунен. Рекламаи хушрӯ мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram омада аз пешам навор мекунем. дар фурӯш мегзорем дӯстон азиз. Наворда лайк монед, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунед, навора шурӯъ мекунем. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, аввалин квартираи фурӯшӣ имрӯзаи мо. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Шабчароғда қарор дорад. доми 8 этажа, хона дар 5 этаж қарор дорад. духонагаи 48 квадратный метр. Бохтар, Шабчароғ, 425000 сомонӣ нархаш. марҳамат дӯстон, варианти беҳтарин барои харид кардан 425. ҳуҷҷатош шартнома дар сентрай мека, мактаб, садик, балнеса, бозор ҳамаш ҳастай. хона полностью люкс кардаги, ремонта нав кардем мега, хай сумдарко савдош мекунем 425 та иншоалло бо муомилаш хатияй. WhatsApp даси рақамҳои соҳиби хона рӯи экрани шумо. далши маълумот аз умми канали Саудо ТВ метонен занг зада бигирен. ремонтош ҳамаш қонуну қоидааш қатъӣ. гирду атроф дӯстон шароитҳои беҳтарин дорад, аз ҷумла мактаб, бозори, садик, дигарро ҳастай. кадомитон даки лозим ҳастай, ҳамун нафаротон муроҷиат карда метонен. дӯстон, лайкотона гузорен, дар канали мо подписатсия кунен. наворои мо далши дарозай, то охир тамошо кунем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ равон кардагӣ. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Ёвон, деҳаи чорраҳа, 75000 сомон замини фурӯшӣ бо битонои рехтагии тайёр. дӯстони гиромӣ, ҳуҷҷат дора, 8 сотих замин дора, об дора, магазин дора. хоб шароитҳои созам мақсад уқа атрофша дур нестай, аз ҷумла бозор, мисол мағоза, мактаб ё дар наздикӣ ануқа дуре нестанд. дӯстон, 75000 савдо дора. худо хоҳад далши маълумотша занг бизанен, дӯстон бигирен. ҳамин талаботи замин ки буд навор кардем. бисёри шахсиятҳо аз Русия муроҷиат мекунанд, мақсад шароитмон камтаракай, хонаҳои арзонтар монен, заминҳои арзонтар монен. чем 200, 300, 400,000, 75,000 мегирен. ба ҳисоби пасти паст агар ягон 100,000 расход кунем, метонен зиндагӣ кунем. дӯстон азиз, маҳалла хай нав маҳалла обод шидасай, деҳаи чораҳа, ноҳияи Ёвон, замини фурӯшӣ 8 сотиқа, 75,000 сомонӣ. ҳуҷҷатошам ҳастай, занг занед.
دوستان مگذاریم بعد سیومین خانه فروشی روان کردگی. خانه نزدی حولگی است که در کلوبای در فیردوسی دهه نوکنده قرار دارد. سه کمناتگا مساحت 7 سوتیق زمین 200,000 سامانی. این همی خانه میبینید دوستان. نوکن محله زوره بچه بدونین همی نوکن دوستان این طرف لب راهی کلون میشوه. خب با همی وокзали کلوبا او قدوری نیست دوستان عزیز. همی شاید 1 کیلومتر هم هست نیست. خلاصه دوستان نزدیکی وокзал 200,000 نرخ انشالله با سعوده میشوه. از امی کانالی سعوده تیوی مراجعت کرده میتونید. خونه، زمین، کوارتیره چی مال و محصولات فروشی دارین دوستان در ویدیو مقصد خواهشی موندن دارین. اول ویدیو دا آخری ویدیو دا رقمای سعوده تیوی گذاشتگی روی کنه خدا خواهد رکلمای خشتو میکنیم دا فروشتا میگذاریم. چون که سعوده تیوی سعوده تیجی نواروش به منفعت هر یکی ما و شما. یک لایکی که میگذارین دوستان همین نواری ما 10-15 نفر دا توب میروه. وقتی که توب رفت مردمی خانه خر بسیار تماشا میکنه. انشالله همین خانه ها سعوده میشوه. اگر به شرط شما نگیرین دستگیری میکنین مردم انشالله میگیرن دوستان. حرکت کرده لایک ها قطعی پدیرج باید میکنین. подписаться سکنین به خطان خوبای بعد دلش با نوارای جالب که روان کردن موندیم انشالله خبردار میشین. اویدی خانه دوستان دلش خطان زنگ بزنین مسکنین بگیرینش. دوستان میگذاریم به چهارمین خانه نزدی حولگی روان کردگی. خانه نزدی حولگی روان کردگی در کلابو باغ پیرمان راهی بلخوریوه میگه بلخوریوه دهه توتو 2 کمناتگا مساحت 6 سوتیق زمین 110,000 سامانی. این دوستان بهترین وریانت برای خرید کردن و زندگی کردن. 110 تا میگیرین دلشی با کارش میکنیم بچه. 2 کمنات کدیانه خیلی سیمین بلوقتی ساختمانی نوپورا دوستان عزیز. بلوش نوپوشانده. رقمای دستی رقمای واتساپ دستی روی اکران تو میبره. معلوماتی بیشترش بگیرین. یک سوال به همه شما همین لایک چندمه گذاشتین طرفی دست چپ زنک لایک موندگی نگاه کنین بچه عزیز. مقصد همین 70-80% مردم لایک نموندین. از شما فقط دوستان ما لایک طلب میکنین. تمام این لایک ها شما سببی توبروی نوارو میشه. انشالله با خانه ها سعوده میشوند. بعدا دوستان عزیز یگان خانه با خواست دل در ویدیو یافتین یا که نیفتین دلش نوار درازای انشالله که بهترین خانه ها هستن که نوارتون کردگیم با دقت تماشا کنیم. بعد از امی یوتیوب کانال ما زنگ بزنین کدام خانه که معقولتون بشه. ما درباره تلگرام کانال سعوده تیوی معلومات بدیم هر یک ویدیو دا بچه ها. امی تلگرام کانال دوستان با منفعت شما های. مقصدی یوتیوب در بعض جاها اساس کار نمیکنه. امی تلگرام دا که دروین بهترین های بچه ها. از پویسکم سعوده تیوی نویسین. و دوستان عزیز کدومیتون امی نوارای سعوده تیوی را در یوتیوب تماشا کردن نمیتونین. دورای وطن هستین سعوده تیوی تلگرام کانال شدگی بچه عزیز سیلکش در امی تگی کامنتره. انا همی تلگرام کانالی سعوده تیوی دوستان باور کنین کانال به حد زور پیش است. سیلکش در کامنتر در اومده تماشا کنین. دوستان عزیز میگذاریم با پنجمین خانه نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی 115,000 سومانه هسته که 5 کمناتگا و 7 سوتیقه های دوستان عزیز. 5 کمناته 7 سوتیق نزدی مکتبی رقمی 43 شهری کلوبا 115 تا سعودای ساز داره دوستان. معلوماتی پرشه میتونیم بگیریم. فرصت میگه فرار رسیدگی خانه فروشی شهر کلوب نزدی مکتب 43 کلیدوری کلان ساختمان از سیمین بلاک میگه بنا برداشته شده است کریشه نداره. یعنی که میتونین خطان دلشی چی خیلی که معقول داره همون خیلی بکنین بچه عزیز. 115 تا سعودای ساز کلمه شوه زنگ زن معلوماتی پرشه بگیرین.
دوستان عزیز مگذاریم به ششمین خانه نزدی حولگی. 115,000 سومون خانه نزدی حولگی نوبتی 20 تیخه 4 حجرگه. خب ناحیه 5 سومونی میرزویانس، جماعت میرزویانس دهه نمونه بچه عزیز. 115 تا سودای سوز داره، سروش نفروشی. آدمایی که از 5 مقصد خانه ارزان گفته هستیم با مساحت زمینی کلونش، دکمنتش میگه 100% هسته، علیشی نمیشود، تنها سومی نقد در کار 115 تا انشالله با معامله کده میشود. همین خانه که دیده سین انا همی های دوستان 4 کامنتگه کدگی 20 تیخه 115,000 سومانی. دوستان میگذاریم به هفتمین خانه نزدی حولگی فروشی. 70,000 سومان خانه، 1 کامنته 6 تیق زمین، جماعت عینی ناحیه خراسان. 70,000 با سودا میشود. جماعت دهاتی صدرالدین عینی ناحیه خراسان، گردشی گلستان از شاهراه کلان 500 متر درون 6 تیق زمین داره. 1 خانه برکچه میدک داره، 70 تا نرخ داره، انشالله با معامله داره. آدمایی که از خراسان با سومی کم صاحبی خانه شدن میخواهن، مرحمت واریانتی بهترین. ایرا که دوستان همی فکر میکنیم که یک زمین قبول کنین، میگویا که 6 تیق زمین 70,000 سوداش کیسه. دوستان عزیز دوستان عزیز میگذاریم با هشتمین خانه نزدی حولگی. حصار میریم اکه حصار 3 کامنته 3 تیق زمین، شهر حصار، شهرک شراره، محله ارتبوز، گنجریز. خیر ایمانتو میونه 200,000 نرخ. تریتوریای امی ارتبوز دوستان نزدیکیوش هم راه اسفالت های میدونی نه، بود دلش شیدست های. این طرفو دوستان بعد کلخوز میشوه، پلی تکنیکم بعدن کلخوز، بعدن شراره و ارتبوز میشوه. چه عزیز ای همه جا پکا شانس هست ای، پکا ارزان ای نرخو. اگر که مثال کدومیتون میگیرین انشالله گیبور میکنین، چون که عاقبت اینجا بچه ها آباد میشوه. برای که ما امی چیزی که هست دیدستیم خلاصه تا جایی که معلومات در ما هست ای. معلوماتی پراشه اوید امی خانه 200,000 در رقم های اخیر 0808 مراجعت کرده میتونه بچه عزیز. دوستان عزیز میگذاریم به نهمین خانه نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی فروشی است که در اچوار ناحیه دنغره های. 3 کامنته 6 تیق زمین، 185,000 نرخ. همی اکه 3 کامنته که مثال بیتونای ریختگی ده دوستان خیلی زمین در ناحیه دنغره بالای اکوا پارک قشلاق اچوار 200 متر دور از مکتب. دوستان بیتونای خانه ها ریختگی تیار، گیردش محکم کردگی، 185,000 نرخ داره. برای 3 حجره بیتونای خانه ها ریختگی، 6 تیق زمین، خلاصه دوستان دروازه چسبوندگی، گیردش محکم، 185,000 با سودای ساز کرده می شود. دوستان عزیز دوستان میگذاریم بعد دهمین خانه نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی است که 180,000 نرخ داره. 3 حجره های 8 تیق زمین های ناحیه خوالینگ، محله سیاکورتو میگه همونجا قرار داره. 180 تا نرخش. خب سیاکورتوی ناحیه خوالینگ در جایگیر بوده، از 8 تیق عبارت بوده. گیردش زبار داره دوستان عزیز، دروازه داره، باز برش میگه فوندامنتی 12 با 3 داره. در و تیرزهش چسبوندگی فقط میگیری زندگی میکنی بچه عزیز.
ва дӯстон мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ назди ҳавлигӣ астае, ки дар қишлоқи Тиллоӣ, шаҳри Кӯлоб ай дӯстон. 3 комната дора, 6 сотиқ замин дора, 200 000 сомон нарх дора. хона дар қишлоқи Тиллоӣ, шаҳри Кӯлоб, 6 сотиқ замин, 3 ҳуҷра, калидор, кухни, баня дар даруни хона. дар болои канечкаи тангенои 7. хуб, рақамҳои соҳибхона ахириш 73 16 да муроҷиат карда метавонед. 200 000 сомонӣ дӯстон. дӯстони азиз, навори мо ҷанбастид. чизе ки мақсад буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, комментария кардем, ҳамаша мондем. ҳамин ватсап ма мегзорам, ватсапи Сауду ТВ дӯстон. хонаҳоатонро омада навор кунем, беҳтарин кор мешава. яки суратоша, видеоша оригин реклама карда фурӯшта мегзорем. ҳамин телеграм канала конкретно дастгир кунем бачаҳо. баъд дӯстони азиз, кадометон ҳамин наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бачаҳо азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.